The good morning perlok mentah kasni jadi vlog hampir kebang lak julek teng sistem mensua pat mentah dah pak Garo Hills harba ngiawan sini na mentah Megong Festival teng khamio ban lek video ndo bang imi kalenti namar ba ngai meet palat yes teng sulek na ndo taksni banang khim step teng ni adon sibun perlok betray lang teng lik kersiu thek ya way perlok jang Vlog heel op play, so. Gimana? Wan. Ini dong kayak perlok ni way. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. Kenapa Pak breakfast nak? Welcome. Welcome. Welcome to my channel. Kani dia jakar bang Yesa, katengga itu kan dorang mana untuk saya. Sini đang buôn cái này điên quay, cái thì quay, tây tụi mi tập, tập quay vậy, cái chỗ khác bạn ipangan, sentil skut, bubun, tè cũng tôi phải tè mình tay nhà lệch bam nó đại breakfast shop, nhà pet hadu bokut, buat bro artlik sengi bu pet haju. Mentang lại ada banyak rek nyalek nak spot venue. Hani dan baik gerak kesedin. Sini dan bawan Blak asma. Biar yang ni julian lah. Kalau asma, tapi mentang nyalek nak. Tu sepek ada bukut ke kebandan stay mah. Bukut kalau ni kan. Alah. Finally ngilak apa yang ni apa Megong Festival ting nyepet ke bedon sispo kat balak ni modus confirm pelat siapa ni use dengan mas bahkan kai confirm nonton judge.
kadai ka Brew Village ka baki bu petang ke lokal jingdi pengat tinggi pej mah. POE mentah kadega competition yang tegi local rice beer te la da non judge la da ban mat lo dia brokoi nga thai no spenmi yang result ka khor ke jong no khambang ke jong no te tengam up su do bukut nga nak seneng te ka tu kadega competition khor babang ne ka rice beer ke jing set babang jong ki ka kidan hadu lai sop kho san phomutli ke prepare tu ba judge tu hamat tok tengam tip kat benda daplut un long gum no tambah pakra tu guys. Would you please give a big round of applause to my incredible band of friends. Chris Anderson on the bass, Brian Griffin on the drums, Mr. Jay Pleen on the guitar. We make a lot of noise for four guys. All right, here's one from 1987. This is called Should've Known Better.
Kalapoi lah dan petat sekebakut dia mentang dan sini cajaka badi bam badi stol kahep ha shibun jadi bam meladi langsung lewat di jaksi dan apa ni pet kene mah ya kani bro kawe kini ka jaka ba bam kita nak kembali dek sepatu league stall kan overall wow ka enjoy palat kadang lu sin badan kan orang kadang bahag kadang seni mana metu kita sibun kiki saya di pihak benang ni yang tai saya siap benang kini ka Megong festival kebangin sepelip no ocean chal chal aring stay ni leh